Taklani tring bisi kwtalno yasak solene bagisim joto khatun khajang lejak takute bahusong ang Milton Deberma Joe Martin nibo sinijago tai awahaikeno norni hosting yang phaitongo ramchandrogat by khobjak khwayo Athaibari kamio ang phaitongo so sing joto ar phalenai tai norway baksa sing tring bisi kwtalno yasak solene 21st December. So don't forget to be there at Athaibari. Sing joto arano pal kai malaleye tring bisi kwtalno sing yasak solene. Pari. Hello everyone. I'm Rupesh Deberma. Phaina 21 December of Haitongo Athaibari amchaio tring celebration khaina baginai. Ang Haitongo jini achaima hai bain bai. So je music lover music jajangai borro norong phaina chungbai tring no celebration khabe baidi. Mai thothok tong thothok dudum dadam ke phaidi chung tring no palainai asungnu norong phaina tapokdi hambai. Lokorokno salkisang deberma phaina norni kwai Athaibari ho norwe baksha tring bisi kwtal palaina bagui on 21st of December. So don't miss out. Dakti no malinai. Bye.